Ka Nativity Hr Secondary School Maukrwat kan sayo ban rake ya umaumer jong kejingdap sanpos nem jong kejing syakri ya kedong katany langba kapule kaputi nagaliang jong principal jong ka Nativity Hr Secondary School u Father Alphonse walang habakren berginong to kubor ulayatu ba ya ke jubili ksiar jong ka Nativity Hr Secondary School Maukrwat en plie ha ka tarik ïaiong arjar arpusau ha ka Porsche po bejemen step nagaliang jong u ulakot lawer ya baro ki kena school ki barim baru ya kikmi kikpa jo ki kena school bakinwan banishim bentalang man pensyit pensyangany ya kene kesngi ulay turu ba amday tangkata hanray ha kene keju kesngi kandon ro ke play ka annual school sports arjar arpusau hamadan jo ka Nativity Hr Secondary School Maukrwat Southwest Khas Hills District Keblai fibra agak step ke ba pernai kesini ke ba pernai kedai ke ba nakwa ban pentip sya bar ki pas pupils ki kimi ki pa ki kena bat sya ki perlu perjar bar jang Nativity Hr Secondary School Maukrwat ha ke ba ke school kan sarke ya umer jang ke jingdap san pus nem jang ka ha ji syakri ha ke kadong kathan jang ni namba ke jingnang jingsta Tumta, ke school managing committee, bat angkat kena school, bat kena hikai, kena sepli, ya kena kijing reke, ya ke jubili ksiar, haka lai tarik ïaiong snem arjar pusau, haka puat shpau bijen step ha kena kemadan jong ke school. Nomor kata, nakaliang jong ke school managing committee rangkat bat kena hikai. Ni khat sobhai fi bar aki kena school ki barim. Rangkar ipi ki kimi ki pa jang ki kena school jang kada school jang ni lakin sin benta hak to kasni da ko pensit pensingan lem ya kene ke jing pli perda tang ya ha to hi kasni kan sadon ro atat ke jing pli ya kan wal sport school jang snem area pusau po kene ke badan school Nativity Hr Secondary School Maukrwat Southwest Khas Hills District untuk nak kat ni where ipi bar ba pensin benta ban pensin lem pensin silem di kena school jami lesiben brain kerku yepi bara